Дзень руснацог означуеше як здогадування на дзень, keď 17. januára 1751 roku sovitník carici Mariji Tereziji i administrator Kraľovsko-državного bačkого distrikta u Zombore Franz Josef de Redl potpisal perši urjadovi dokument, kontrakt o naseljovanju 200 ruskih grekokatolickih familijoh na tedišnju pustaru Veljki Kerestur. 17. január už vecej deceniji prilapený jak dzeň riadového doseľovania Rusnácov na toti prostori, hoč po istorijných židloch perši doseljenci Rusnáci z Horníci u menším čišlje tu prišli kolo 1745. roku. Odluku o nacionalnim švetu Rusnácov u Republiky Srbiji i odluku o nacionalnih simboloh Rusnácov u Srbiji, herbu i zastavi, nacionalni sovid Rusnácov priniesol u aprilu 2007. roku, a o našej švetočnej špivanki Braca Rusini u februaru 2010. roku. Centralna švetočnosť označovanja nacionalnog šveta Rusnácov perší raz otrimana 2008. roku u Novim Sadze. Toho roku bude na sobotu 19. januára u Ruskim Keresture, a znímok Švetočnej akademii se hodni opatriz na našej programi na nedjelju 20. januára po zakončenju televizijnog magazina na 21 hodinu.